Om Swastiastu. Alit-alit kejeduk malih sareng kemudian ring pelajaran bahasa Bali. Ring rena mangkin ira kepacang melajahin indek paribasa. Saneka pertama, alit-alit patut uning napi sane waste paribasa. Paribasa Bali inggih punika rerasmen basa pinake pengelengut bebangsan utawi kegonjakan sane kaangan piranti ngwedar daging kayunan nganggen imbe-imbe. Ring basa Indonesia, paribasa patah sareng peribahasa. Paribasa ring sejroning sastraan Bali lanjeng ring sastra lisan utawi sastra tutur. Mandut makudang-kudang penampen pada sujani minekadi Bapak Ketut Ginarse, Bapak Simpen Abi, hingga Bapak Nengah Tinggan, paribasa Bali madue akeh sorah muni. Ringgalah sane makin iraga pacang melajahin nemanten inggih punika tetikesan, sesenggakan, sesonggan, sluke, sesawangan, miwah, pepindhan. Saneka pertama, tetikesan. Tetikesan puniki wantah guna ngandap pansor. Tegasnya ini, bebaosan saneka anggen rikale ngandapang harga, utawi ngasorang harga. Limbayani sekadi ring gambar. Irike wenten umah sani pinih becik. Nanging anak istri yang ngajeng rumah nike merasan sekali puniki. Miring timpang ke pondok tiang, sangyang tiang temedui genah. Irike rumah mewah nika anu pondok. Nike pinake ngasorang raga. Sesenggakan. Senggakan punika sekadi pelambang utawi sesimbing indik polah jatnu sane keimbangan ring polah buron utawi barang. Ring bahasa Indonesia senggakan patah sekadi ibarat. Uratiang gambar yang sampai irike wenten siap sareng injin. Senggakannya nih buka siap sambilin injin kilang-kilang. Tegasnya nih, sekadi anak sani ten uning napi-napi, bingung utawi paling. Songgan. Songgan punika sekadi pelambang kahanan jatnu, sani keimbangan ring kahanan barang wiadin buron. Uratiang gambar ring samping. Irike wenten gula sareng semut. Sesonggannya nih, ada gula, ada semut. Tegasnya nih, sekadi anak sani sugih tur dani. Sinah akeh sani ngrauhin janji lunas pekarya. Indaya uratiang gambar yang samping. Buka swakani pegat batu tuteng gadi atapang. Tegasnya nih, sekadi anake sane pegat menyimu wiaden kekasihan sane tendados memilih pekaryani. Ining ring bahasa Indonesia niki sekadi nenten bersidayang memperbaiki hubungan yang sudah hancur atau sudah retak. Sesawangan lingakipun sawang, artipun mirip, tegasipun punape-punapi ubi sane katon utawi kecingak, raris kelawatang utawi kerasayang ring kayun, mirip sekadi solah kalih kahanan jatnu.
Sesawangan kerahingin antuk guna bisike kadi web waluye kadi miwah saniniana. Uratian gambar yang samping. Irike wonten gambar alis dan gambar don intaran. Paribasanya nih alisnya nyurarit kadi don intaran. Niki negamayang alis anak istri sani becik sekadi don intaran. Sani pinih untat pepindan. Pepindan punike patah sekadi sesawangan. Nanging sani datos pepindan punike wantah kuna aran sani pulih alus wade. Uratian gambar yang samping. Irike wenten anak istri sani ngeduwe rambut curly. Ring bahasa Bali nike kuasain guke membuatan belayak. Utawi mbokne sekadi kulit belayak sami sampun nenten menading isi. Wanta asal puniki pepelajahan ring tani makin ibu Luna arisan lelah imbe ring suang-suang paribasa punike sani wenten ring widangan genah arite mineng. Sani makin puputang ibu antuk paramo santi. Om Santi 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 Om.